Ko macam ako iko burane ko BRI macam to makon ko ATM nge. Aya sa ATM Andre mo tamanya mo. Oh ko na burane wana sunga ko. Ana sunga ngelem burane wana sunga ko. Tawiro buami ko ranjana na mate. Tawiro ranjana 10 meter Andre na. Saplo meter Andre jadi demena tuh. Kira deh, nagapa mi cica nama deh. Pero cica lo patolo no. Dan lo balo. Jadi saya. Ya itu cerita apa kurasa. Karena anak corona sekolah na patalo mi gapa nasa nama teh. Tapi ro patalo nasa si uju. Ilan saya ke polisi to. Kadai kau ngotot tarik, ilan saya ke polisi. Kadai amu lurang. Anu Pak, golan apa ber? Iya. Masih, tahu nggak saya ya Pak? Tahu? Masih, itu mah boleh. Jadi, ya anu nih, aku tuh lono timbang angin reki lasang. Tengah mana sebar mulur si golan kadai. Ya Pak, aku caki mata pe, reki mi itu tuh. Iya. Biro nih polisi, dia tuh reki nasade, kau pakai masuk dulu timbang. Senat tamat timbangi, itu timbang, dia jadi malah deki tuh. Na balik ay ko bar na gola na lureng. Sana main revolusi timpa lah Jifang. Iya. Jifang. Yan kairo Jifang itu si kore gola si babar. Maka revolusi makan mereka na sana dia malah dek itu jaruna timbang meriang. Itu maka kene gola bar. Na biasa ku bar na gola di kutana. Ah Jifang paling na. Di masih dioto. Atau tuh tahu ya mana lo masam paya ko nisengi betuan bersih telu. Iya sih betul. A I U. Ya ro betuan bersih telu. Ya ku ya ro na laksanakan betul-betul memang A I U A Allah Taala I komi usompa. Ya ro ya betuan bersih telu. Aro. Itu sih ku A I U. Kato nasa iya pa ya ulo masampaja ku isang betuan bersihkan dulu. A Avi I Ico Ujang tole. Ya makanya guru ta Abu Nawas almarhum. Nigi manoi apa ya tuh kato tuh ya pa nalo masampaja nasa ni ku isang dise ya. Iya ku ya fana sana rumah sampai aja ku nisa jaloknya jambangan. Kemana nisa gitu. Iya merong ke siseng. Ang puri masih siseng. Maka deh jolo stas dua aja bawa ya apa lah. Pura al-Fatih kreakan kari kurang usu berabil pala kesi bal kurang usu berabil nas. Tapi pura masih siseng. Tamai ku lalan nama sijieng naseng waseng nasa purni batawi di bapari na bang terpas iya tama iya to mi bang puraku bana sama sepaja sunana tigili-gili kan nasa dia aja ga keburane nasa lengi ya bawang di nalalay ko ba majama makunre make kamu gore makunre burane tama no kasi teman sepaja lo ni capo mangeribi maka deni kan imang maka de idi na maka de mati ni maka de memang mati ni season na nawa sampajang iya magin ang karoko pertama mangeribiwi tapos kulang supira binas nala iya nawatun na roko tanya subhana rabbil azim wa bihamdina baca timang kada bami mati ni dene je gamondrina nasir alhamdulillah mondrina roko cuma kutero suju baca purna raka pertama cici napa lupa napa gor aku mondrina masihnya kada jamaah patu jo lemu kulo salama pakada ya mondri pas assalamualaikum alhamdulillah padahal sebenarnya itu dia memerigakan asal iya ku kulang berabil nas malar ko pertama iya matutu kedua cuma heram itu nas jamaah maka ya siru pada aman ni ceritanya ro anu Watini wazaitun ceritanya watini wazaitun 50 tahun ni manca jimang asal mengeribi watini nala 40 tahun ni mapasang pajang asal mengeribi watini nala ang kana muda mau bunga-bunga nasa rotero jolo
Iya, angka na anak muda nasa koro mau bombong ah. Ning kalinga mga pasampa aja pui mang. Ning kalinga na kada wala dolim tapa cile ku pintu na masiji. Dia nasa pajang cile bab nasa kuati ni si. Mana kaya ro pui matale na sama caji mana na tapagili makada balutan tu. Saya makada balutan tu dia saya naru sama sama jana tahu. A B C atas bawah cakar. Raiso raene. Raiso raene. Di mah kereso di mah bene. Ya kairo Jawa itu. Ya Mas. Apa artinya raiso? Kada tidak bisa. Mereka raono kada di sana. Mereka kalau raufe enggak ada artinya itu. Mereka ambok gue itu. Mereka, Mas, kalau di sini saya dengar itu banyak yang dinamakan Cianjur, Cipubur, Cikampe, Cimahing. Kalau Mas Cilelang, di mana itu Mas? Enggak ada di sini. Dibilang di kampungku itu Mas. Ada di sini. Aku pura ini iso tulena napa aku galung. Iya. Nasa magani nasa galut tadi okoro suali rulengan nih kah? Betul na pura ini lagi irakala, pura lagi teko. Iya. Maka deru si dia nasa yapu ya galuk nasa pura ini lo repak. Iya. Betul na orang mana salah agak-agak na repaknya sana. Iya. Timun ro jalan Sungai Bulete kue. Nasa kue pak, kayak ketuk kue. Jadi orang mater terus kue pak. Nasa ketutup pak, nasa jalan Sungai Cindana nasa kue pak. Jadi Sungai Bulete ya Sungai Cindana aja. Jadi nama pak kumane jadi notong. Nasa nah nu pak. Jalan Sungai Walne nasa kue pak. Buri mana nama nasa kue pak. Nasa deh pak, capur lo aku tanah pak. Itu sih mau jalan di pagar rusa persis kue. Makanannya jalan di pagar Garuton ini kan. Tiga minuto ana. Ini 3 minuto aku nasa kue. Ndak nanasai. Apa aku nasa ni? Taruh jolo nala. Sana ani yo kami tadi tongga ka. Sampai dia cucu nasti apa ka dia na kay yali mati malay. Ano na ya? Na cecere gitu. Pas mendre ku tu ada nena tu, tandrena sana tu. Mendre apa aku napi telu 8 endre ki. Tapakai punna tu ae makai cakono si metro ti mala tu aku nasa depa. Loma maku tanah. Dia kalau lagi mendre lagi.